Angikaze ngibe umshumayeli mina ngikaze ngibe umvangeli ngangena emfundisini no 27 years below 30 years ase ngiserve internship emfundisini for 6 years 78 to 84 u6 years lo ngase ngiyagcotshwa ke entabeni akoshisha ngena ilazi ngagcotshwa kanjani nani semadodweni ababekhona kwakusebusuku quarter to 9 uthengo 86 samenywa uMfundisi ongasekho emhlabeni uMfundisi Magwaza wasenkandla ozala uMfundisi kwakuthiwa yihibe indlebe zakwa ngawufaka umuntu uphume ngale owayephenduka evela e-Ethiopia wamkhulu iqale ibandla ngabantu abaphenduka ubodwa babengaphenduka babe bancane kakhulu kodwa nje bonke abantu abakuba mkhulu kwakwamakhetha nkosi onke abafundisi babengekho kwabavangeli kwakwabafundisi phezulu baboshumayela phansi bese bayibandla nabakhokheli iphika zabakhokheli zingakabi i-arc kanje seyisikwele lapheza zinamakhona bakwazi abakhokheli lokho zamenya uMfundisi Magwaza ke enkandla uMfundisi Mabaso nami uMfundisi Mabaso amseka emhlabeni mina sengisele masifika lapha uthi bafundisi ngiyacela ni siye endlini yangasendla masifika endlini yangasendla uthi bafundisi lo mcimbi enize ngawo enginimeme kuwona ngicela ukunitshela officially ukuthi ngidlulisela kubaba uMfundisi ongizalayo ngiyamazi uMfundisi Magwaza mina wehole zijala so phambili azoshaya inhlaka senhlaka zeziphambili kuthe ezulwini yathi ngeloze enkulu i-archangel uMichael wathi uMfundisi bezinkonzo wayibiza uMfundisi inkonzo ibandla laqhinqa lahlala ngaphandle la ngene eparadise wathi uMichael uMfundisi yini wathi bangangeni wathi ufusa ngazi walayela laba bantu awukazi bemukele emhlabeni nabo futhi abakwemukelanga ngakho ke anazani ngeke ke bangeni la bebizwa umuntu abangamazi lela ke Mfundisi emhlabeni njengamanje amathempela anyakaza enza yonke into esemandleni awo azomukela wena azomukela indodana yakho timetable sokujombisa bo number 1 wehle emhlabeni uye endodaneni yakho umcimbi ungakaqali usuyayitshela ukuthi umcimbi wakwamukela uMfundisi Magwaza Junior usiyawumuva uMfundisi Magwaza Senior yena wakho umcimbi usobuya wenze wasitshela kuMfundisi Magwaza kanjalo ke umcimbi ke wasudlulela kumuntu ongasekho ke kodwa shawuthi mntamseke emhlabeni kodwa kwenziwa ngendlela efana nse nomuntu ophilayo sawenzele ithempeli ngaphakathi enkandla saphuma samlanda uMfundisi ngaphandle sangena naye kwandlala isiciphu la kwaletha zonke izinto zenkonzo ukuqala kuyimakulandela zonke izipho sabuya sawureporta inkosi inyanga yezulu wathi bafana nenze kahle ningitshela lalelani-ke sengishaya umthetho bafana wonke umuntu omgcotshwa kuleli bandla engiliholayo umshumayeli umkhokheli umvangeli umfundisi uzowamukela amabandla abavangeli la esontweni ke laba njengoba yakhona nje le ngubo ehlaza engenamkhono yaqala emaqadini ngo-1978
esabatheni lokugcina konzweni emva kwenkosi yasemini ngangikhona inyanga yezulu yashintsha isambatho yasifaka isambatho esasi light pink wase bagcoba abavangeli wasashaya ke umthetho umile ngakho ke ngiyambongela umkhokheli wala ekhaya eKhimbili ukuthi akhumbule ukuthi kufanele ukuthi lo mcimbi awenze alimukele ithembele nalo futhi libemukele ngokunjalo lana ke makwemukela ithembele kusenswa isilwane esiphilayo akusenza imali ngokho uthenga imbuzi ibandla lathenga imbuzi wathi inyongo yebandla yayisicela kumkhokheli emasangweni lapho esangweni lapho la bengena khona wase kutheka umkhokheli yasithela ngaphakathi la ethempelini ingakho ke ngithe mina kunokukhuluma ongazwakali kahle ngathi mshumayeli inyongo kamkhokheli mayithele ethempelini akwazi umkhokheli kumukelwa ngaphandle uzongena phakathi ethempelini umcimbi wakhe ongaphakathi futhi ethempelini ingakho usila ake ngisho lokhu mina futhi ngithi ngisaphila ngeke kuze kwenzeke la emaqadini into engaqondile noyenza masengasekho kodwa ngiphila nje ngeke ngivume ngokubeka umthetho umi kanje hamba kanje hamba kanje hamba kanje sengihlala phansi unyaza lengibiza uMfundisi mina ngibiza ngotisha tisha uthini bese ngiyawubeka umbono bese ngiyawusekela kube umbono uhlale wodwa usenthi baba lokhu kusho ngalokhu nalokhu nalokhu Nkosi kusenikuzweni amen.